Zdravo svima! Danas pričamo o simple i continuousu. To je jedno od glavnih pitanja koje ljudi često pitaju je to koliko su bitna vremena u engleskom jeziku i koja vremena treba da se nauče, a koja bi mogla da se preskoče. Generalno govoreći, nijedno vreme ne bi trebalo da se preskoči, ali zaista postoje vremena koje se češće koriste i u koje, kažemo, predstavljaju neku osnovu engleskog jezika. To su present simple, present continuous, past simple, past continuous, going to, što je bilo nešto kao present continuous, a nije baš u potpunosti. Predstavlja, kažemo, određeni način koji izražavamo u budućnost. Future simple, to bi generalno bilo to. Sljedeće je naravno present perfect simple, present perfect continuous. I onda druga vremena koja slabije koristimo, to su past perfect simple, past perfect continuous, future perfect simple, future perfect continuous i future continuous. Kažemo da su oni možda malo manje bitni. A ono što je jako bitno je da prvo odlično savladamo present simple i present continuous u svim mogućim formama, bilo su potvrdne, odlične ili upitne. Generalno, kao u pitanju simple i continuous, simple predstavlja radnju koja je trajala određeni vremenski period i bila završena, kom god vremena da pričamo. Continuous je nešto da naglašavamo dužinu trajanja ili što je trajalo neodređeni vremenski period. Koja god je radnja u pitanju, također neka predstavlja radnju koja je dalje nastavila da traje u određenom trenutku. Kao što recimo se dešava kod future continuousa, like, don't call us at 8 p.m., we'll be having dinner. Znači, nemojte nas zvati u 8 uveče, tad ćemo večerati. Razumemo se da večera neće trajati samo par minuta, nego može recimo ceo sat, znači oko 8 nemojte nas zvati. To je, da kažemo, neka osnovna razlika. Kada odlično prvo savladite present simple i present continuous, pa onda past simple i past continuous, onda možemo pričati o drugim vremenima i negdje spontano sa present simple i present continuousom nauči se future simple i going to. Sve drugo, da kažemo, je predviđeno za više nivoje. Sljedeće što ćete naučiti je present perfect simple koji jako koriste i da, i koriste se i u američkom engleskom, iako mnogi ljudi smatraju da se ne koristi. Koristi se, ali mnogo manje. Danas vam je video bio koristan. Ako imate bilo kakvih pitanja, želite preporuku kako da naučite samostalnu gramatiku, slobodno mi pišite. Vidimo se uskoro. Zdravo!